Pe ae hau atea, mohataka i he katoanga. Tuku pe ae kanoloto a, moe whare whakakau tangata. Moe whare whakakau tangata. Ko kore ke hu whanga mohe ngahi tala whakatapu ko tō pek wha a o atu me heni. Whatapu atu ke hau eiki ka maha a takilotu ha matapure. Whatapu atu ke tonga ko tō pek kuongo atu ke tiki motole tau proklama whakawiki ko ia ko tu whunga whanua alo au pia mo palofesta toke tā sosi wa laftani. Ko whawhiawhia whoke tau te au mai ki ha wike fo au ke hoko toi tau ngahi proklama neongo o ku kei hoko atu pe ai lockdown ai COVID-19 ka au ku whawhiawhia pe kei tokolahi pe tik tau tolu ngai family tongau tau kei hao o ku ikai ke tau moua i he mahaki whalirifu koini. Iene pe heo ku o whawhiawhia ki tai lerei i he hoatani a palofesta siosiwa laftani ko inga ko e whakawhai maari e hana taimi pe me kenpela lava ke ma fetu taki ai o whakahoko e tau polokalama koini ko e tu whunga whanua alo au. Ko e ngahi taimi polokalama mahu inga apito ni talo e ma whanonga mai e ngahi polokalama ki mua hao ai o au mai ke ngahi tafa ake kehe ngahi isiu wha politikare. Pia ko ma au mai eni ki he e tau koristu tonea ma whanonga mai ai he ngahi taimi lahi koini. Tatau te fito ki he ngahi kupu koini i he nai liriu e wafi hongo fulupe ko tui ko ngahi prokalama mahu inga apito ia ke lava ke tau wakai ki ai pe mo tau wakai ki he anga ai sio ki ai
ai palofesa pe mo university ko alo au ke ngahi liu na e whakahoko ko ia i he wafi honga fulu. Taitangi rei ko e profesa Laftani ki he tau proklama i he ahoni, whataonga pe o ku lerei pe mea kotoa pe mihena, pe he foki ki he tau COVID-19, ke whewhe hake i he hoatani. Malo pito tonga, pe ko wapitai pe tau au sia a ngā hi whainga maari e koe ni, pe au kau whamalo ai. Ko whamalmalo pe tala malu o e whanua lotu moe ako, ka e hoko atu e ta proklama. O kou lerei pe pe moe hoa, mo lusane, mo e whamiri heni, mo e whamokapuna. Pe o kou lawe i pe o ku lerei pe tonga lerei pe kataki o tau ka inga heni. Si bani skalami po do alawaka pe ka no fare ka ma fo ke tau tala whekau tonga ki Australia ni e ta hene Princess ko latu fui pe ka pe a moe tonga kotoa ko lawe pe ku kei hao pe a kau tonga i ken pelani i he ku maupa ko whamalo pe ai te a kui kai foki ke tau ilo hano mau ki tau tolu e me ani i ha whahinga whaunga ka ku tau whamalo pe ku lawe i pe ko se me ku mahino mai ku lahi o tau ka inga tonga ai o mau i he COVID pau tau whaampe te nau moile leo sai ni i ku mate i he tu a se me i he ku lawe i mahau ka toko ua ka pao ku tonu e ku mau ka ku kei lere lahi pe ai COVID i New South Wales. Ko iau tau whamalo pe kai mata tau whawhetai pe i tau ke moume tau hufia pe molotua tau ka inga ka maa foki ai ka kai ka atoa mamani unau inasi he mahaki whaauhani unau whainga taia mohenga mamahi pe foki ki ngahi puke pe ngahi whakautua alanga mahaki ke pe. Malodo. Malo pito, profesa koe koe mooni o pito o ku ai pe ai ngai family pe tau ofeina ai ni i ngai family ko more mo ui i he COVID-19. Pe ku ai pe mo ngai family ni i o ku unau si mo ua pe ai ka unau ke ma pe mana va mo ui pe ke hao e toko lahi taha ko me fra fi ki tau to pe ke hao pe mo malu foki pe mo tonga neonga lahi ngai tala noa ngai whawhike ki holo he social media, whika o akipia mo huhu malu i, peo kei hoko at peho na tala noa i, ka neo ngo ia o ku kei toko lahi apito ho tau kainga ko nau lava atu o huhu i tonga pea lava ke mahino e vaveni, pe he ko nau whia mao whika pure anga ku nau tala mai, ko vave ange mo toko lahi ange a peseti ko huhu malu i, ko ne vave ange ia si foki atu tau kainga ko ia, o ku nau tuku waka i muri. Ko ki mua ke ta hoko, ke ta prokalama ko sia pe foki ngahi i current event ko hoko wha politikari i tonga, poko hai e tuunga kui ai ngahi mea ko hoko i tonga. Ku wakai ko he wikeni e professor koe ke iaha ngahi mea mawahe whehe tai nimi, pe mei he takitaha ui e ne timi, pe mo kamata campaign. Ko mei ko mea lahi pe ia ko wakai foki ai, ko tāpuni whoke whare area ia, ka nau ange whainga maari e ki he kakai, ke kau kantiteiti, ke nau whoki atu, pe ko wakai hi whokulahi a pita ngahi hingoa o e kakai, na nau ngā ue he pure anga, he ngahi taulahi, kakai e ni ku nau mao e ngahi tuunga, maolunga, i he ngā ue he pure anga, he ngahi waa kehe, ko nau asi mai o pore he me ngahi wheituu, ke nau whiriwhare area, pe ko tui mahalo e kau e whiriwhare area ta uni he whiriwhare area toko lahi e whahoko koni Novema, o tau kakai lelei ko nau pore ke nau whahoko e whiri mea panga peo ke lahi e kakai me murini na nau loto ke whiri ka nau e whia, ka tuunga peo ku iai i tonga tai ni mi ko e takitaha whe mo e kina pe ai ngahi kulupu pe mo e kakai whakafo tui
kamata e nau kempeni Professor. Koe teu whiri Māria au bitoini nā ko slawe kei tonga e toi Māria nge whiri ko ni ia toi whiri. Koe. O kou ohovare, pe moau i he kuakai hifo ki he kakai lelei, o ko asimai. Nei kei ke ulawe i hange pe ko mea ke tala noa ke i nei kei ke talawe i e te nau whiri, ko toki asimai ene hono tōku mai ngā hingo apa, ku nau asimai o whai nau ngā kempeni pe a ku tau whiawhia he ku o ko whiawhia tonga a neongo e tau kehe whaka politikare ngai uhinga mo e ku whaatala noa ke liliu nai whai saupulu nai whai mo whaafanga i wawhi ngo furu ka koe mea kono o ku hoko ko mea kono o ku hoko koe whiri o ku whai e whiri whare area koe pia koe mea peia nai whakatoka mai e tau whahautu po waki mei mua koe koha mea e nai tau whakatupu e wawhi ngo furu kau whiawhia i ene e whahoko e tau whiri pe aku tau whiawhia koe asimai o mahino o kui ai pe kakai lelei e whanua kakai fo'o koe new blood he lau a whapapalangi oku ai whiamau o ngāhi toto fo'o o tau whiamau o ngāhi new blood ke tau wakai angepe o ku toi ai ha ngai fo i tō, pe ko ngai fo i ngā unu e makehe me he kau old blood koin ko tau whelaanga mo ki nau tō. Mona, koi. Mahino pe foki kua ngahi te whito i mea ia i he whaunga wha politikare, o e whatui mo whatemokalati ia e hoko mau pe ia tatau e pe ka whetongi ai kau whawhonga o e tino pere mo kakai. Koi. Ka oku tau toi whemau pe hakakai oku to ia ia whahinga wakai oku whowange pe masilange pe leleia. Koi. Ka oku i kai ke tau ilo. He koe whoifonga maho inga e ua koe temo ka alati ko toa pe hange ko tau tolu pure anga whakatu whakatemo ka alati. Pure anga whakatemo ka alati whakame papirika. E tonga ku osi tu o whaunga aia koe hu mai pe e tau tahaia ki ai o puke ia he whaunga o nusi horo i loto. Koi. O kui kai ke toi hau hata haia o whai hamea o ku make heane. Kai tuku kehe o kui aha tangata ke me whai hafo i liwanga i loto. Peko e liwanga ringi toto peko e liwanga whakaata mai e mālohi au pito ke me whai haliliu. Koi. He ka ika ia koe pure ia i pe ia e he paanga, mo ekonomika, mo foreign aid, mo mawhai pure, mo umea koe ia umea te whito pe me he tupu mai a whahinga tangata o a umai ke aho. Kai kehe, tuku kehe ange ang ahe mea koe au tau whaamu pe mo tau te watu ke tau māta hawhiri whare area Mārie, pe oku toi Mārie whoki koe anga o urunganga o yongo pāti, te whito ke patoa na tau slawe kiai, pe oku Mārie au pito. Wai mahalo koe mea pe ia oku whielawe kiai tonga e mena ke tuku mai. Koi, Professor koe, nata tala noa whoki mua ke tuu neonga koe whiri o ku whawhoituitu. O ko wakahi whoke kau candidate, mahalo pe toki ai pe, e toki osi whoke ai lesisi tā ia i he awha osi koe mahinani. Aia ko mahina ka tuu pe ia ko o ka topa pe tau whiri rewa i November. Ka koe e toki ka kato kotoa ni ihi koni o kunau candidate, i he osi koe awha osi mahinani. Toki ai peki taimia i te tau toki sio atu hawhangi polokalama ke ni ihe ngā hingoa mo hoko atu pe tatala noa ko ni stutone. Ka koe te wakai atu koe ki he pāti koe kakai, ai ni koe take ai pare mia, ko ku kei whai pe whoko nau whatongia na te pure anga,
o nau mea holo o hufi ngahi whare la langa pa ngahi feitu o nau o ke ngahi project ki whahe pure anga ai o hufi pe aku lere ai pe mo nau campaigni ana to he time tatau he ku whanangat ki he mea pare mea he taha ngahi hufi whare ne tu waki pe ai whakafofonga ko koe wahenga ko ia na hufi ai mea ai whare ko ia pe time tatau pe o ku ai ko so atu ko me make a campaign pe ia ai pati a kakai ai nu taki ai pare mea una whakahoko holo pe ki taimi ko ni una ahi holo ai o whakahoko ngai whatongia whakapureanga maha e toki ospe foke ngai whatongia whapureanga e ko ia pe mo whai ko ne whiri whare are a tamani e tuu ngā we ia ko mea ko ke patoa ku o ko tatari ke wakai ka teki nau tolu pala ofesa pe ko whe taimi e tuku ai nau ke tau lau kone e kau kantiteti na e campaign na whakahoko i tonga tapu whana o wakai fuki ke whai vitio na lea taha kau whafofonga ma ko tonga tapu hiwa na ne lea ke kakai ne pehe ko e patoa ni ona te tamaha taha o ku patoa ko patoa ni kuma whaoi ko ni ko taha pe patoa ko ke taha patoa ko patoa pe ni taha pe ai ko ko hinga tonga kataki ki ko team iyo ko mahalo ko campaign ni ko team na ele ai fofonga tonga tapu hiwa ke kakai tonga tapu fa o ne tala kana tolu ko patoa ni ona te taha ko patoa ia pa ke tu ki ko patoa taha pe ko ni ai ko pe ni e fai pe filia te ke ila kakai po ko fe patoa he ka kantiteti ko una ke pe na tolu ko hai patoa ko hai ko ke patoa te ke na ngau na to ke hoko atu ngai tala no ke visone ka kono mo oni hange ko na ke fatala mai neongo pepe ku fe na mo vete holo ka ilonga na ka po i tonga ine tokolahi e kakai ko na mui ko mo asi mai ki mo o siot ke papliki professor iyo ko pielave atu ki ai tonga ko e ulo aki ko pielave ki e pati a kakai ke pek ko ia ko e tupunga foki ko nau whatongia whawhare area mo e feminista te whito ki e pāti ko niu mei toko lai taha nau i e kabineti. Koi. Pea hange ko ho o tala noa ko whainga maari e pēni o e nau campaigni i e nau whai whatongia. Koi. Sai. Ko whauka ko iau hoko katoa ia he ngāhi whanua te mukalati a e nau ngāwe aki ho nau whatongia whawhare area pe koe whakaminista ke whai ake e nau campaigni. Koi. Ai au kui kai ke tau toi pūre ki he whoi mea kuia. Ko kuhinga ane ku tala noa e tonga ki he tae potu tatau pe a moe kau whafofonga o kui kai ke nau i he whare area pe a ku nau o kui kai ke nau i he kabineti. Sai, lolo tonga ko e nau osimao e nau tōluia a e mawhai pure mo paanga ke whai ake nau campaigni mei he whare area mo kabineti ko mea ia o ku kauia i he whaunga o whapolitikare whatemokarati. Ko i tau whare area ko a tau tōlu mo i tau kabineti to hanga nau tōlu o wha ata mai e ni talu he ta o e fia ai fo i wahe paanga ko e ni ai na ata fatala noa ki ai pe fatala noa ki ai apala ofesa ino ke fotua kau mata noa pe mauta noa ki ai melo au hono whakaangai. Koi. Ko osi tae potu tatau e campaigni pe a toi hanga e ki nau tolu o tānaki mai e nau wahe paanga toi kau aten mohe o ki nau pere. O toi hange koe waha au kao mo tofua ai fo i waha mama o. Pea moe kau campaigni fo o pe koe kau campaigni fo politikare kantiteiti meitua. Koi. Aia koe tānaki koe nok whai he lo au ke ofa mai e whare area mo e kabineti iha kaimi pe ko hata i wawe mai a hapureanga. Ke nau to'o mua e fo i wahe paanga ko ia ke ki holo hifo e nau wā mama o aka mo tofua ke toi hifo ange mo toi maari ange pea fea ange pea maa ange. Neongo oku osi a nau tolu pe a e mawhai pure ko kau wharearea mo kau kabineti mo
paanga mo ha fo ang ko kulau ka ke ki tu hi fo I to ke he tonga ko me e ko fe la ve to ke pek pa mo pure anga ko patoa ko na o silave atau ke patoa ki moa Koi. Ka o hange koe lau koe ai motua o kui kai ke tau toi lava whaia whakapopoto ki he patoa. Koi. Pea o koutui tonga koe ta alu koe ke ta ofi atu koe ki nove ma. E toi maaria rewa kamata rewa ke mau e ta fua pea mau e ku fua ke wanga whai ha analaiso ki he patoa. Ka koe mea kou kutu I ahoni o koe mea pe ua o kou wakaya ki he patoa o ku hoko ai. Koe whakaori au pito he fo I ta whaaketa. Koe foi konseti e mea kon hoka nautu. Koi. He o ku mau a e tau kokuhinga pe he konseti he ku mau e fo iori ai pe o ku ikai ke asimai ha whainga whakakau mau whakapolitikare mo whakaako ka ku hange koe hatama o ku whae ene konseti noa ia pe o ku kai ke hano atamai ana koe ke lawa whakakau pea o ku ne whae ea uanga whakaori pea ku koe ke tokanga ia pe ku whakamai pe ku konseti koe tama comedian Koe patoa he kai mini, koe kupu koniseti, koe comedian nia ke te au he ta whaaketa. Koe ta whaaketa, o ku fu whakama au pito e nau mea ko ku whai. O ku fu whakama he ku ikai mau pati whakapolitikare, he ku ikai mau whakai whaunga, o kai ke mau fra e fika ko ke mau fra economica o ku fra ma he o hinga he ko kai ke hana me he fra economica ke fra e fika ke fra politicare ke fra atamai ke fra kom ke fra lotu o ku kai ke hame e ma kai mau ka to ai party ko ni me olunga pe ki lalo me mata o ki he me hake ki ifo me toke lau. Aia, te tanofo agirewa e foi poini e ua ko ia tonga. O ku whakaori ko foi konseti. O ku whakama he o ku nau tae mau he mea kotoa pe. Sai koi whehu I koe o ku hau. Te nau lava hu ki whare area tae mau. Koe tāri koe ki ai io, e lava hani io hu, ko inga koe tokolahi o nau kaupopo. Koe pehe koe pe te nau lava katoa ai fuwhahai, whakapatoa koe ne e wha, penima. Koe tāri ki ai oku tae malava ke nau lava katoa ai fuwhahai, whawhahai koe nio hu. E iai hani ihi, te naulawa hu ko ni ihipe koe ia ngai ai ku wakai tonga ko ni ihipe o ku pau au pito hono fo I kau pou ife I tonga ka ku kai ko muri he kwa ke filia muri ko hai I tonga o ku mau au pito hono fo I kau pou pe ko fo kulupu ko ia patoa o ku kai ke ha haivia moha ao ngai alonga me muri ke te ufiri ko ni ko tama ko mo ene whahai mo ene kautama pa ko kautama fa una I tonga katoa sai o ko ke tu be he ko poini tonga na o atu ki moa ko Charles Pohiva pe o ku ke iai aivi o patoa malava pe ke uhala Charles Pohiva mane kautama Malawa peke uhala, ka koe angai koe kusio ki e foi kupesi, mo pattern I e liliu mai a historia he patoa. Aia o kou kei lahiange pe e ku tui mo e ku amanaki e malohi ai whahai a Charles Pohiva mo ene kautama.
aki pe mei he fo historia mea aki risi mo mumeni ki a sa spohiva. Koi. E ko sa spohiva o ku tokolahi ono kaupou I muri pe tokolahi I Tonga. Tokolahi au bite kaupou sa spohiva I muri pe tokolahi I Tonga. Ko toenga ko kautama ko ni he koa team. I he kulawe I Tonga me helo au o kui kai hataha ya nau tolu e ofi hono kaupou I muri ki a sa spohiva. Koi. Koi fo imbo oni eni o kou talatu. Pe I Tonga, e tau whakamoni he whiri koe ni pe o kui whē ai patoa ko toa pe koe kakai ko toa pe I Tonga o ku patoa, ko hai te nau alu ki ai he whiri, o kou tui lahi pe ko Charles Pohiva mo ene kautama. Ai kautama pe ni ihi koe kautama ia ai, o kou sa tau ia he kai ke nau lava nau tō ria, nau sfai nau tōle u mau lahi ki e whonua. Ka koe anga koe ku wakai, koe kautama koe ni I he koa team, o ku wakai ka te nau tolu, ia e nau ngahi ngā o lei, ia e me kautama ai ni I ku nau sfai mo mau lahi ki e whonua I he taimi tai bana nau pure anga. Ka koe anga bea ku la atu he taimi ni e Tonga, ka nofo ke ta hanga pe o mui atu I he tau whanonga atu koe ni, he ko marie ia katoa I he teu whiri ka ko marie ia ange I he patoa aia te talahi nofo. He ko ku wakai koe ki he pek. Malawa peke nau movete I he teu whiri ka aku si ha ku tui te nau movete e Tonga I he ku wakai ka nau tolu. O ku nau fuma opo au pito pe pako nau tolu nau I he kapineti mo whare. O te kai ke asmai ha whainga whaka I longa te nau movete pek I he ki mua he whiri ka malawa peke uhala. Ka te whakawhokea. Ia malo e profesa koe konga pēia na ta ki whiawhi ai koe ngā he ta polokalama, koe ngā te ta whenga pē ke ta mui e ngā campaign koe ni, ta tau te whito ki he ngā kulupulalahi, ongo kulupulalahi e koe patoa pe mo pek. Pea moha ni ihi pē e kau candidate e asi koko e umalohi e nau asi hake mo ne kau poupou e whaha hawakai ki ai. Ka neo ngoe te ta hoko atu ke ta konstitutone, koe ngā na ta ni manoa kupu uloaki I he konstitutone, koe na ta tala noa kia he wiko o sika, ko kore atu ke ta hoko atu ai tala noa te ke whahoko me he kupu hoko. I ona ta ni manoa uloaki, koe whakatahato ko ni e ni o tau iai, te ta ni manoa ua, Koe ni manoa ua, matui koe ukai koe konstitutone no ta walfik ni mahange koe anga mahini ka aku ta I he konstitutone lolotonga. O ku taha uki hai, mei he kupu ni manoa, pea ko wakai ki ai tonga me he kupu ni manoa ki he osi ai ko ngā ua koe ne konstitutone, mei koe tama I mata e ni o lili ue ngā he kupu koe ni I he wāwhi hongofu. Pea ko whamanatu peke hoi ke me ka inga mea mai, manatu I koe ma whanonga mai I he konstitutone, koe mahanga pe o atu ai ngahi uhinga, mo whangarea he konstitutone, o ku te eki ke ma o atu e masio ke ai tabal finima mo ini ma whaalave peke ni, pea te kai ke mahanga o atu e ma whakakau ki hano liliu, o ha ukupu e konstitutone. Ko ia ko whemau ke mahino e fo I tuukunga ko ia. Ko kupu ua o e ni manoa. Ka bau kui ai ha hopo e whakamau I he whakamau anga whonua, whikawaki mo ngahi tofia mo ngahi ngua tuku whaholo. Ko pau e whakalao ke hataha pe, o yongo whaha I ke tangi ke tu I whakataha toko ni aia, ko pau ke ne tutuuni ai whaunga e whakahoko aki ai tangi, e koe tutuuni ai tui I he whakatato ko ni ko pau e a whangatuku. Kupo mahu inga ani tonga, tato e whoki pe. Koe kupu koe ni na ihe mawhai oi kapineti mo e whakatato ko ni I he taimina na whakataha. O ke sio ki hono veteki he wāwhi hongo fulu.
Avereva ai foi mawhai koe ni, mawhai pure ki he kere o ka whai ha hopo, pe koe whai ha whelawaki whakaelao i ha tofia, i ha kere i ha tofia. Ta tau pe tofia o tui, tofia no pere, tofia o purea. Suki, na ihe awhini maa o e kabineti ai koe na nau whakatato ni ke nau whai e tutu uni koe ni tō. Koi. Foi ta aki pe kupuia koe ni mei tua o aluia ke he whakatato ko ni na e tonu ke nofo pe ia i he loto kabineti i ka ihe uhinga koe he nana whakataha i he moe whakatato ko ni ke iai ha whakakaukau moha whare moha tutu uni kai kabineti koe ha mea uhoko he ahoni. Hala he whika moe lauko. Koi. Wa mamahe au pito ke kabineti me ka minista e nau sio atu pe me nau mea atu me nau wakai atu me he mama o oku i kai ke nau lawa whai hatu tuuri ke ni whai ia e he whakatato koni. Whakatato koni pe koe ni ai koe naif iri e tu i ka oku i kai ke nau i he kabineti. Koi. Te sio koe foi tutuuni koe ni koe whakamawa whakatuku ke kere na e whai e whakatato koni ki mua kana i ai mo kabineti. Ongo lahi e ai mea koe ni ke kabineti me ongo ku oange hona o ngai mawhai ke na wanga wharere ka koe mawhai konga mawhai wharere whakanga aue mo mawhai pure. Koi. Mawhai pure ki ono whakarere whakanga aue koia. Kai kia nau mawhai pure e tonga, ke nau whai whakamau tonga. Koi. Whai whakamau e whakamau anga. Whakamau anga la. Ngai whakamau anga polis, whakamau tangi. Whai whakamau mohai, mo e whakatahatoko ni ie uhinga koe ni aini ie kupu ua, ie ua o e kupu ni manoa. So anga kia mawhai e whakatahatoko ni. Koi. Ya ke nau wao whangatuku e whakatahatoko ni. Tui i he whakatahatoko ni. Tui i he whakatahatoko ni. O kui kai ke lawa e tui o tutu uni toko taha ia te ia. Hoi ni mahu ingai. Tui i he whakatahatoko ni i he tui. Tui i he whakatahatoko ni. Hoi ni mahu ingai. Te ko mea ia o kune tala mai, e tonga, o ke iai pe mawhai pure ngā aue, i he tui moe whakatahatoko ni. Whima uke mahino au pito e foi mea koe. Tau whaalongoa a tau tōruia, i e umea lahi, ka oku oswahei mai pe he kupua. Whatongia mahu inga heni e ua o e whakatahatoko ni he ni manoa ua. Whatongia whakae whakamau. Nau tōria nau whae a whakatuku whakae whakamau ki a mo ke isi oku na whepaki i he tofia mo i kere. Koi. O i whika ua, ko e nau o atu e nau tuutu uni mawhai pure whakae ngā ue. Koi. Te tuku atonga ka pauka mea o ke whetana mai kai te tahoko ke kuputolu. Professor koe konga mahu inga ni ko te tala noa ki ai ko ta tu o lahi foki ko tātu o lahi o anga o tō whamatala ai more ko ia i whainga maari e koe ni i liu kona tau whahoko. Aki i he poini kona na ki tala noa ki ai lora tonga pe ai whatahatokoni ni ihi koni i he kabineti ko tau whahoko liu o mawahe rewa i whakatahatokoni ia. O mawahe pe ia ki tua ia me ki nau tolu. Moi fu mawhai lahi a pito koe ni okuia te ki nau tolu. Ko manatu professor ki whamatala koe pare mia lolo tonga ne pe he. Nane kore koe ki he tu i ke nau te ke whoket koe ki he whatahatoko ni. Whatahatoko ni. Ia, ke wholwholange tu i. Na taos whelo toi ke whiri e koe ho kau wharei, whiri e au kau wharei.
Aia ko ngā ko fui whakau ia. Ka te sia te tawha ke tā neongo o ku more ai fui mawhai ko ni pa me kabineti ke komunista na to tonu ke nau iai he kabineti. Ka te sia ko ke mea whakalao, ko na hange ko tala noa koe whakamau anga ini, unau hoko na tohe tai nimi koe whakamau anga ia he kere kere. Ka te sia ko ki ai he tawha ake taha. Ko ko toko lahi tahe ka whatahtoko ni, ko fukau loea mo fukau ngau e whakalao tau kei. Aia ku lava ale hanga lewa tu ia o toe whakalerei e fui e whatahtoko ni ia ki he kakai ako lerei i he lao me mea ke whakahoko ake fui whatongia ko anka tina o tolu i he nima noa ua. E ka pate tau waka eti ki whare area, mahalo ke tau kau whafonga whare area ko nau kapineti pe kua kau loe ai pe kua toko ua. Te nau whai koe whare i whakalao koe ni ka pau na nau whatahtoko ni. Neongo u tau ongo ina e totonu peki neongo pe koe haa lahi e oe pe kau matai tahi lao aina tonu ke tupe i he kapineti he ke alatu kia tau kua whafonga e profesa koe kuanga uksi otu ki he tawhaak koe ia. Io, koe mea maare e whoki tonga he koe whakatahtoko ni koe kupu kehe au pito ia me he kabineti. Koe. Oku, aia koe no whakarea oku pehe. Koe whare kehe ia. Oku nau teunga kehe, oku nau tutuuni kehe, oku nau kehe, oku kehe ono sea. Koe taimi ko oku nau mawahe koe me he kabineti o huu ki he whakatahtoko ni, oku ikai toi minista kabineti hatahaya he whakatahtoko ni. Koe. Nau mafuri nau tōruia me he minista o e kabineti, nau mafuri nau tōruia o me mipa whakatahtoko ni whai whare i ki he ene awhio. Hu marewa se ai, aia koe kupoi ni, koe taimi koe na e tuwai ai whakatahtoko ni koe whaka me mipa e he kabineti. Koe. Koe nau liliu pia nau tōruia, nau liliu nau tōruia he mea kotoa pe he o nau au nau tōruia koe fo i kakai kehe ia. Koe ngai sino pe oku tatauka, oku nau au nau tōruia koe kau me mipa ia, oku ikai ke nau tō minista nau tōruia he koe whakarea o pe minista o i kabineti mohono pare mia. Pea oku tau whakarea pe tau tōruia kau minista nau tōru, oku nau o ke whakatahtoko ni. Ka koe whakatahtoko ni ia, a eni oku toi alu pe ia ke kau tamakoi ni. Se ke kau tamakoi ni o e aho ni, koe uhinga ia oku nau lawa e o huu ki ai, he oku ikai ke nau huu mai nau tōru ia mo nau ngahi ke pehe ke nau hau koe loea. Koe toke tā mo uile lei, koe whaiwhekau, koe lawe o ki ai e Palestina e mahalo e taha pe ua. Ia Palestina ua e tai mini ko whaiwhekau se misi whanua, pe whoki ki a whaiwhekau toke tā te vita hawea. Oroa ia hawea. Aia koe mo. Koe taimi ko ku nau huai ki ai, o ku nau i he te pere ai kau whai wharei. Oku iai pe nau ngahi whatongia. Ka koe poini whakakau whakapiritania ke whakatahtoko ni, koe kau me mipa wharei. Oku disregardia pe koe haho mataitohi, pe koe haho lakanga. Ko o iai, aia. Kata. Kata. Ya koe. Aia. Hange koe foi whakaukau koe ke nau mafuri o whakamau. Koe. Koe tami kou nau mafuri o whakamau, mafuri o whakatahtoko ni, oku ikai lau a e nau lakanga mo nau pui tua, oku lau a honau atamai ke nau omi e foi wharei. Koe.
Tata. O kui kai whea mao e whakatato ko nia ke kau loia a tata. Kui. O whea mao. O whea mao pēa ta whaketaka. Koe ke whea mao ia ke loia ka atoa e whakatato ko ni. Kui. O kui kai whea mao ia ke whai whekau ka atoa. Ka koe talu e tau tuku au mai, o kui ai e fo i tala whakahistoria. Koe toko ono, koe toko nima, koe pia toko ono aka tau whahau na puslave tai tonga na nauhanga tuku ai whunua ki langi. Koe toko nima koe ia pe koe toko whahe toko nima koe ia koe kau whamau me kau loia, kau fufua whamau ia koe atonga. Pe koe ku wakai, koe uhinga koe konistuto ne koe tohi lao, koe talu me iai pe mohono whotu mai mea koe kau Lord ki mua pe tau liri mai koe ni. Pe mohono ngā we aki. Kamata pe me tau whahau tu pou wha, te whito ki a sas tu pou nima, hono ngā we aki ai kau matao tau loia. Koe. Koe anga koe ku wakai e tonga whewhe, ka pauna e toe iai moa toe u malae whakaako, whakaprofesionare kehe, o i kai toko lahi kau loia. Ka koutui koe anga ia e whina ngalo pe ia o e ngāi tui. Koe ni o hau mai ke tu po uono ke toko lahi kau loia. Koe tui eni o kuki toi toko lahi mai mo hū mai kau tama me he u malae kehe. Kei toko lahi me kau loia, ka ku toko lahi ange ko toke tā Lord Tangi, ko Lord toke tā Tangi, ko Semisfonua, whaiwhikau Semisfonua, ko toke tā, whaiwhikau toke tā Te Vita Havea, ko iku lawe i maha koe kau tama pe ia o ku pea mo Lord toke tā Fred Severi. E koe kau tama unau Lord, ka koe kau tama unau i he whakatato ko ni pa kui kai iai kau tama o kui kai ke kaua i he ko mau. Mehe ko kuhingan ke kau Lord. Kai ke he koe kulawe pe tonga ki he mea koe ia. Professor kataka kau ki side track mua me fo i konistutone ko ni kau ki fehu ia tu ai fo whakau ko ni na fa omi ke te au ka ku na fa ta omi pe ke fehu ia ke te koe o koe ni i ku na fa fitu taki mai ke na fie mari hono ui ko fo hingoa ko Lord i he kau no pere pe mai ka kai na fa kau fu na dolia ko Lord o ku ngāwe akia ki he otua, pe ku ha koe ke ui ai ko honorable pe, ke ui pe honorable o, peka no pere, i he ni ihi koe ni, ka koe ha hono uhinga whakapolitikare o ku hono whakahingoa ki nā tolu koe Lord, o ku taunga koe tonga, Professor. Malo tong. Koe, katak, ki o hofe hei whiwa awe. Koe tama apelinis ko isa tama tui ko hala sa stupo ni ma ko ia fog na ne kamata no ngau ya ke Lord Koi nei kai ke tau ngau ya ke Lord ki mo Koi e ko mau ko tui pe tono pe mau ko ia na ne hanga o whakanofo ka Lord Iyo, O ku tono e ku mau tonga, Koi, na kai ki tau ngā Lord ki mua. Iyo, na kai ke na tau ngā aki pe a no pere. No pele. Pe alu lewa o honorable, Koi. I he tau ngā aki ki he kau minista mo i kau whafufonga whare area, Koi. Pea ko whatonga hifo, ko ngā ake honorable ki kau hou eiki o kui kai ke nāu no pere. Koi. Hange koe o ku whakatonga i ai eiki ia o ai koe honorable. Koi. Ia ku wakai.
o ku ai mai ai toko taha ka pau ko te hina no pere ko ai ono po pe ko no tu fe fine ka pau ko ke pirinisesi pe pirinisi Koi. aia te ulave ke mea ko ni e sai o fe hui mai ko fa no fo si o ki ta mahino ai u liliu ko ni Koi. aia o ku tau liliu ai eiki ka pau ko toko taha o kai ke pirinisi ka ko e mehe ho eiki o ku tau liliu o honorable si atu tapu mo si atu ko whakatata Koi. pe ko honorable ko hai ato ko ua o hana o pere tau ngawe aia ko uhinga re vai i whakaukau atu o ku uhinga ko eiki Koi. o tau liliu e alu lewa ko humare mo fo irea na whahu mai moia sastu po wono sastu po ni mata moia ko lady ki he ngahi mari Koi. na hu mai lady mo lord ko honorable a minister ia ku lili fa papalangia ko honor ku ia ko honorable pe ko minister pe ku toi ai pe mo fa nga ia ku fa asmai ku honorable ai ko ta uhinga ke ai o ku eiki o alu honorable o ku fa fa area o alu honorable o ku minister o alu honorable ko me ko o tala mai he me ko Koi. ko fere vai honorable ai fo I ha utolu ko ia Koi. sai tau tuku ia ai ko lord dia ko foi me ai ko tama tu I ko ia sastu po wono sastu po nima ko tama tu ia na fu wangai whakapiritani a pito mo whaka Europe ko ne mo uina me no fo peke u cultures ko ia te fito ko Britania pena mai mo ako le mai ko ia na ne hanga whakahu mai u mea ko lady ko lord he ko Britania ko ia kau lord na ia kau no pere na ia kau paloni kau barons ko hau ia ko u whaka hinga pe ai reba u mea na whanofo mai e hatu pe ko kuini ko se ko se o ku ke ia me kau lord o ku kau lord o malava ke now noble ko kau noble me kau lord o malava ke now baron ke now paloni I he tu au mai ko Britania ai ko ngai me ai na o si o mi lo o mi ka to ai u mea ko ni na o mai e paloni he na whakanofo paloni paloni Twitter lau filitonga pe mo paloni vai aripate kona whakatou pekia na whakanofo paloni ki naua I Britania pe paloni nesi lewa a hona a tupu pe lewa ki a whatawe aia na o mai e tau whaahau tu po waki ai noble ai nobere kai ke tawila po kamena kai ne o mai ai paloni kai ke tawila po kamena kai ne o mai ai lord ko Britania ai ahoni o kui kai to ui aki ai kau hoei ki o Britania ai paloni hange ko neanga mahedi mai senturi ta to ta fa ta nima ka oku pa kai ke to ui ake no pere mo paloni ai tokolahi ta iai pe hani I tosi o nau ke mau ngai tai tolo ko ka ko tokolahi ho I ko Britania ko nau lords House of Lords ko fare ai ka lords pe ko ka lords ko Britania ka toa ki nau tolu ko ia ko ka lords tuku whakaholo me family paloni mo no pere pe mo ka lords na whakanofo e tahine kuini o nau launge au ka lords I fare oe ka oe ho e ki pe ko ka lords ka ko lords o ngawe aki mahino be ka te au ia a lord asisu mo ka ngawe aki ko ia ka ko Britania ni na ngawe aki lord ai ko na fai kaki ke ai hono o mai tamasi tu ko hala
Ai a ko kore whamore a pia wia nā pehe ko o mai ko sisu e kautama hange ko ngā i whakarea ko inga ko e hua wha sisu ko ia ai Lord ai eiki eiki a sisu ko toi kau eiki Britania e ni pa ku toku whakahu mai he tupou nima ai Lord whahu mai ki mua palo ni ko whahu mai e ala fritonga mo aripate mei Britania whahu mai rewa he kana si e ni ai Lord. Pea koe tu rewa koe kau Lord ko ni na e whakanofo i tonga. Pea ku tau toi ko mea peo ko wakai ki ai o ku tau whaahehema pa tau ngawe ake Lord ki e kau no pere ka o ko whaaongo i sayang e pe ka ko lahi whakona ngawa ki o ware pe tere aki ka ko ongo i Pe taimi ko o ko whaia ha ku lea hanga i mea la lahi koe ke ngā ake Lord. O ko ngā ake pe Lord ki he kau kama koe nai whakanofo o kui kai ko hakau no pere. Koi. Nai to tonu whokia ke ngā ake pe hei mei tonga ke whakawhai ke hei. He koe kau Lord koe nai whakanofo o kui kai hanau kakai o kui kai hanau tofia. Koi. Na ai kia e kau Lord, na ton ke tuku pe kau no pere ia ka ko lahe no ngā wai kipa ku tau hehema ke ai kau totonu ke tau toi foki pe o whakawhai ke hei. No pere na utolu, Lord e kau tama koe na e whakanofo kui kai hanau kakai o kui kai hanau tofia. Ka oku na e hanga be he tama pirinisi o hange honau ngā hingoa o whakakau atai hawheitu o peke hange o kunau whaito o ata mai pe o wahanau konga ai kau koe ke ahanau konga ai. Koe Lord Tangi o wao nuko nuka. Ko Lord Severe o Wailahi. Kai kia hato fi ai koe fo i kaito rope. Ko Wailahi a koe mea ia fustu ai a pia mo kalani, not kalani wal mo fotofili. Pia mo tofia pureanga. Koe ke mau pe na o ange hako ngā i vai. Maha ka pane ange vai ki a Lord Severe tapu mo ia. Wailahi. Hange pe koe wā nukunuka ka koe nai mo kau Lord ke ka koe ke uiloi pe ku kei whakapipike ato e mea ko ia i o nau ngāhi. Ko Lord Tupou. Ko Lord Tupou ia ku Lord Tupou pe ia ko o ku Lord Tupou pe a Lord. O koe kia hano. Ka koe kau tama koe au tau oanga nau tolo e ngāhi whakalanglangi ai ko oange ke kau no pere. O kunau ilo, kunau mea, kunau habe ngai mea te tau oanga ki nau tolu, e ko whakanofo ki nau tolu ka koe ki lau, te lahi me mau mea kai tonga ka koe ki lau haki ki ai ka karaki pe mo tau ka inga mo mea mai koe, o koe ko Lord Jesus e ka tama koe Lord Britania. Koe hingoa Lord Paloni no pere koe ngai whakahingoa ke oi mei uhinga pe ki he kakaitata. Pea koe, pea koe kau Lords koe oi whareharea a Britania. Tuku kehange ai kau Lords tuku whakaholo koe toenga, koe whakanofo mai e tahine kui ni mei he pui tua kehe o kui kai koe kau loe ape. O ku whanofo mai mei he kau e ke te mika he umala e ke kau ai mo kau loea. Pa kou whaamu pe e alu atu pe tai ni pe e alu pe he mo e tau kau Lords. Kanau wakai pe ko ai pe hange ko Lord Tupou, ko loea, ko Lord, ko tua tau mo e pe au, Lord tau mo e pe au, nei kai ko loea ia. Ie ku mau. Kai ke e tonga whafoka ko tui pe o ko tari atu. Malo pito e professor ko kore mo ke taki hoko atu ke ta kupu tolu ko ngā koutu ko mea ke he lot ku mahino ia ko mana tu iha ke pe he ta kamata tala noa hi fuko ki kau no pere mo mea ke kau whataha toko ni ko ke ta kata hoko atu ke he kupu tolu ko tui te talawa pe o tala noa ki ai he ahon. Ia ko nima noa tolu. Kuku nima noa tolu ko e okupehe ono whaarea
I ta no be ke whakatato ni e ngofua ke whakatato ni ia tutu uni ai whakatato ni ke tutu uni a ene ngahi fōunga ngāwe. Māri ai fo i whakarea ko ia tonga. E ngofua ki he whakatato ni sai uaki whakatato ni. Ua ia tutu uni ai whakatato ni. Ke tutu uni a ene fōunga ngāwe. Koe fo i mawhai pure whaka administration ia rada isa. Koe fo i mawhai ko ia ke ne hanga o whakalere ha whaahinga ngāwe. Iha whelo toi ai whakataha. Tseke ke fu mawhai pure ko ia, mawhai pure ngāwe ko ia e tonga o whamana wahe. Me ni manoa uluaki, ke ni manoa tolu, o kufono, ihe, hange koe lau, ihe iwi moe ngahi, iwi kehe me, ngahi vesta polo pia moe. Mālohi. Iwi ia moe ne whatahato ko nia, he ko ngā tolu koe ni. Fere e mawhai. Osko ia pe tala mai rewa he tolu. Whatahato ko ni. Ka pau te mou whelo toi ke mou tutu uni, iho mou whelo toi, mou loto ko ia ke whaha mou ngā ue. Yes. Alu mou tolu e kai ke aha mea ke me ta awhiki mou tolu. Kai whakatatau ki he lao. Ka toa kupu e tolu koe ni, a konga e tolu koe ne kupu ni manoa. O kui kai ke ia ne whikau aki moe pure ai kakai, moe loto ai kakai. O ku whai ka atoa pe eni i e malu oi ha, oi konistu utone moe lao. Ia kou whakaamu pe ke ongo atu e kutau whamamafa ko ia ki fo i mau hala ko eni kutau. Kua pupu ronga ai e whonua e tonga. O kui kai kia mea ko e tari ui mo e whakaongon ke kakai pe nai ome fo i whanawhala ko ia ke sistemi ke mau hala ai kakai ke ha. Ka koutu i tonga ko e ngata anga ai a tonga. Ko mea ko e ni o kou whatonga e ke patoa unau whahanga ana laiso ai tolu ni manoa ko e ni. E ngofua ke whatato koni i ha tutu uni ai whatato koni ke tutu uni. Tutu uni kou ke pitolo ti, ta, tutu uni koe o ku ikai ke pitolo. Koe foi ulaki tutu uni koe o ku matai tohi lahi. Koe fu tutu uni atuia. E koe na o ku matai tohi lahi e ta. Koe hae kehe o tutu uni koe ia, moe tutu uni koe. Koe tutu uni ko ia, koe tutu uni ia o kune tala mai he no hanga kau ta maa ai e tā lahi tutu uni ko ia, koe fu uivi ia. Koe fu mawhai pure ia o e whatahato ko ni. Kene whai ha tutu uni tai ke pitolo, tai matai toi lahi ai tā koe. Ka koe whatahato ko ni ia tonga. Kau katoa e umea koe no whai kai whelau aki e lao e ono moe ai ke komisioni polisi moe. Komisoni ha kau katoa ia he fo i pelu katoa pelu la ke tolu ko ni roto o ni manoa ka te tu wat ia malo pito ko tu mahino pito ko ia e profesa ko ha pe me e felo toi ke ai fata toko ni ia ko tu ipe a ko ia o kwang he ko instituto ne ia mafai ko ia ke na fa hoko. O wakai ke tatai mi ko ilo te tate la pe hoko at ke ni manoa ei. Aia koe paremia ke taki hoko at pe ke ai profesa. Io ni manoa ei koe paremia tau hauen ke paremia aia koe ni manoa ei uluaki. Kua pau ke whakanofo e tu i me i he kau whafofonga kua whiri ha paremia aia kua whakotu watu e wharearea o whatatau ki e whaunga ngā ue ko fotu atu e te pire kihe pe kupu ni manoa pi o e konistu tone ko e ni.
Aia te tato ke aluhifo ki ai ki he ni manoa pi. Koi. Ka koutui ko e ni manoa e ulo aki mahino au pito pe tonga ko e kauia i he mea lahi o e saupuru na e whai. Koi. Ko hono ave ko ni o e mawhai pure ki ono whire pare mia o whiri mai e whare area. Koi. Ko foi lili ulahi. Ko foi lili ulahi ai ni manoa ua uaki ua pe moitolo. Koi. Aia ko uaki ua moitolo ko e kau to oia mei kabineti ki tua ai mawhai o foi kupu ko fratato koni na e fratahai. Koi. Ko ni manoa e uaki ko e kau to oia e mawhai o tu i ki he ne whiri e pare mia o whiri e he whare area. Koi. O whakatatau ki he ka koe kua pau ke whakanofo e he tu i. Ko umea ia o ku hai ake ko mistuto ne. Ko talo e ka hau he konga ua, pea pehepe ki he konga ua ke ko mistuto ne. O ku hai pe e tonga hono konga lahi o e konga ua ki he tu i. Koi. Pea moe kakai, pea moe hou eiki, ko fo i kupu ai tolu. Koi. Pea to e hau eni ki he kupu ke konga ua ko mistuto ne. Talo ene ta whainga mai eni, ko ta mai eni ki he ni manoa. O ku kei hai pe umea lahi ki he tu i. Tu i. Koi. Ka pau o kou ata mai lelei, te uhanga mahi no i fo i whao ngā pe me ko nistuto neto. Koi. Te kaanga ki ta tonga, e te hao whainga holo mo i fuko nistuto ne koe ni ke te... Koi. I kai ko kutara noa mo ni tonga, koe koe pe ia, koe kuirifia pe whakalai ke tu i koe. A eni pe hanga wha mo ni i. Koi. Oku i kai ke mei hao hakupu i he tautala noa mawhai pure e ka e whakapipiki mai tu i. Tu i. Koi. A koe ni utala mai koe whana neongo. Neongo oku whiri, pe oku whia mau ke whakawhai ke hei e fo i rea koe whiri mo e whakanofo. Koi. Oku i kai tala mai ni manoa e ulo aki, e whakanofo. Koi. E whare area e pare mia. Ko ni manoa uloaki ki he tolu, o ku whiri e he tu i peane whakanofo. Foi ua ko iau whakataha ia. Seke whakairifia ma whai pure tu i. Koi. Koi. Te utoi whai foi poini koe. Ni manoa uloaki ki he tolu, o ku whiri e he tu i, o si peane whakanofo o ku whekau e ne sekeritari pe koe hātaha me office palasi ke alu o whakanofo. Toki hoko mai whakanofo he osi e ne whiri e he tu i. I he malu o e whakataha toko ni pe i he tu i he whakataha toko ni. O koe ke ne whiri toko taha. He kune awe ke whakataha toko. Koi. Aini ko utara atu o kutoe maluange tu i ia i ngai whaunga ke he ke no whamawai ua koe ni he kautama. Koi. Na e tu lawe angofua ke lava ke tau wau mo whatonton mo hafua e tu i pia tau lea tia i pia whai me a i he taimina e whatahai e kapineti ke whatato. Tu koe ni. Sai. Ni manoa e ulo ake. Oku i kai whiri e he tu i e pare mia. Oku whiri a e whare area. Ka kua pau ke whakanofo e he tu i, ka kai ke whakanofo e he tu i, he kai ke pare mia e tama. Koi. Koi. E ka pau e whiri whare area ai, oku maua ka hare kōti koe tama ko iana e iano urunganga kovina i he whamauanga, pe kua maua o whamaoni ki ai. E whaere waha a whangatua e tu i pe tene whakanofo pe i kai. Ta tau pe mo hua te kau minista au nau alatu. Koe foi mea ko ia o ku fufa lilifu whakatu tā maki i e uhinga o e mawhai, fu mawhai koe ni pure o e tu i. Koi.
he ikai ke hoko haparemia o paremia pa te tau hau ke mau kaunista o tatau pe. Kai o rewa kuo whakanofo. Koi. Tau vai ua heni, whiri he paremia e ne kau kapineti, whanofo e tui. Tatau pe moi whiri he whare area, e nau Paremia. paremia. Kiko pea tau pe kukofu pe kusai, e kwa taime ni e te toki whai au e kuwhanga uhinga mua kua atua kua kuwhangotu. Koi. Ka koe kutala noa te pea uia ke koe ngaha kata no koe ukupueni na liriu i wafi hangofu. Koi. Aia koe mahu inga hene ni manoa pi, pau ke whatonton ke ni manoa pi. Koi. Kona o toi tāna ke ni manoa ni manoa a ua, peke ni manoa ua. Koi. So ke matolu tu o umea koe na. Ua a, peke ua ua pi, ua si. Ua si. Ua ti. Koe ha mea kutohi te hea i kau koni stutone. Nai totonu ke aia a, wha, i, ka, la. ABCD. Tohi whakatonga, kai kei ngāwe ake alfabeti whakapālangi. Kong toku whakatonga ngā hifo ne mea koia. Ne tonu ke ua a, ua ke kakato liliu me whakapālangi ke whakatonga. Ka kou tui pe mahalo ko ngā koe nau aipe ke ko ngā ke ua tō ke mo whakapālangi he ku ABCD. Mahalo koe ui ngā Iyo, mahino pe. Mahino ka te au koe ui ngā. Ka ke sio hifo tonga. Ua, ko pau ke mau he paremia ai lakanga kai, ko pau ke mau he paremia ai lakanga kai oua o ku whakanofo ha paremia kehe o whatatau ke konistu tone koini. Iyo koe ngā une nia ke he whetongi paremia Koi. Ie kupua. Sai peke tato ki hoko at kei tonga na ke talamai me ose tatai maa Koi. Ko tui mahalo professor te ta hoko atu kia i he ta prokalama koe ni i he wikahau, ke ta hoko ki he konga ko ia o ni manoa ua, ka ta toki aloa i he ABCD ai, i he konga ko ia, ka koe whama opo mai pē, ka pau kuia hamea te ke tue fie whama whaosi aki. Iyo ko ki whama opo no pē tonga ko maare ia au pito pē i he ta whai whanonga mai i he tala noa i he konistu tone, Koi. Pea o ko alu pe ke me toi hanga ia o toi whakamauange mo whakapapau a ku ngahi sio mo ku tui ki he tau whaunga. Pea mohono urunganga to tonu o whaunga koe ni koe pure anga whakatui, koe Kingdom of Tonga, pea iai hono u konga whakatemokalati. Koi. Pea ko Māria ia au ia i Tonga. Māria ia he whai fio. Pea o ko Māria ia i he mahino ke te au neongo pe kou tui, pe kou tae tui ki ai. Ka koe mawhai pure o ku oitu i he konistu tone moi hou ki pea kaupe moi kakai o ku. Te tito ke tu i o ku mawhai lahi au pito. Koi. Koe whehu i koe pe ku whe mau ke toko pe whakasisi i koe whehu i ke he, koe ke whe lawe ke ai e te tatoki ha. Ka koku alu pe koe ke usio ke mea pe nā ku ostui pe ki ai, mo osmau pe ki ai, ai mā opo, ea moe makatua, makaloto e foi pulu koe ni akapulu koe ni koe whaunga mo ko ni stutone o e whonua mo no tala. Hange pe koe ngahi mea ko kaukawei pe nā ko swahaka sa malaki spohima. Na kai ke tui mai ana mamahi e te au. Koi. Pea Maria, ka te tatawa i tonga ki ta proklama ko wha malo atu e mawhai Maria.
O whaat ka te koe me whamiripa pe ka te motol koto pe mo mea mai mo wharea mai. Malo pito e professor pe ku famalo la he atu he lava e ta proklama ko e ahoni te funga fonua alo au I he tatala noa ko ni ngai kupu mahu inga ko ni tau ko ni stutone ka tatau ai ka te toki whelongoa ki taim tatau pe o I wiki kahau ofa atu get ko Malo pito. Ko e lava ia ka inga mo proklama ko ia pe mo e te funga fonua alo au ki he hoadani pe foki ki a professor to ke tasi o laftani fadau pe na e ongole rei atu ki apina e tau proklama pe mo de mea mai pe I he taim tatau wiki kahau e hoko atu ai ai proklama ko ia te funga fonua alo au ko e whamanatu atu pe konga e tau ngahi proklama ko ia kuhanganake te weekend aia ko e neongo o kukei lockdowni level 5 pe o kalanini e hoko atu ai ki he I ha fui wiketa ke wikahau pe te holo o level o tolu I he tu site ko wikahau ke hoko atu pe tau ngahi proklama aia ko e apongpongi ko e taimi hongo fulu ko tau taimi anga maheni pe ia ki he fat fonua fo o pe mo piveni piukala pe mo piveni piukala I he hoko ko ia e hongo fulu pongpongi ko ia apongpongi ia ko e whamanata petu ke ka te ai haliriu pe meitonga tu matuunga I ha whainga auhinga ka tau taimi ia ki he whatwhanua fo o I he hoko ai hongo fulu pongpongi apongpongi ko e hoko ai taha ko tau proklama whahiri wike ia pe mo e whawhangu o Saione o whawhi ati ki mautolu ke mautu mea mai I he hoko ai taha ho ata apongpongi whanongoa te mai heni ai pe mo whaifikau tanela waka ke o atu e tau proklama ko ia whawhangu o Saione pe mo ngahi tala noa maari e ko ia te motoki mea ki ai apongpongi ki ngahi bisione ko ia I he whae whiawhilewa te ma tala noa atu ai pe me he maananga ko ia alo au I sene pe mo palofesa Sesio Laftani ki he wawangai o ilo a ia ko e proklama whakawike ua ia o whakahoko ia pe mei he mitia whaifia ko ia alo au pe mei loto kenpela I he tuapule lulu rewa e whakahauka toi ha mo proklama whae whiawhi I he taimenu silani ko e proklama ia I kare wakai pea mo e langa whanua a rei mātua I muri I he taimi ono e whiawhi. Whamalolahi atu ki e tau kau sponsor I he nau toko ni ko ia ki e tau whapaanga ko e tau proklama Whamalolahi ke kau taha ko ia e South Pacific Loans South Pacific Loans ko e kau taha eni ua fuoloa tau e nau toko ni I ko ia tau kainga tonga I Nusilani pe mo tau kainga me Pasifiki I he ngahi whia mau paanga whakawawe whia mau no telefoni I he whika whakamo ui ke Starik Tupou no walu ngeau walu walu hiva walu 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 no walu ngeau walu walu hiva walu 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 te nau lava o tokoni atu kia te koe. Ika ke ngatai koe tau kautaha wala ena pagefashion.co.nz te ke lava o bakai ke na website te tau pe I Nusilani te ke lava o bakai ke na website pe te ke lava o whakatau hawhainga wala pe neongo a lockdown te ke lava pe whakatau online he tainimi pe e kuria tia kia te koe o ka pau e whainga maarie ai ngahi kuria ke lava o whahoko te ngahi service ko ia ka ke lava o mea peke na website tap.co.nz I he page fashion Tami te tau pia ku kei whamalo ia a ngahi polokalama ko toa pe o ku mo sponsor mo polokalama ke whakahoko at pe meheni. Hange pe ko ia ko e
polokalama ko ia ai hanga polokalama ko ia ai saia ne fafango saia ne fa malola he tika tika motolu i he toko ko ta pepa mono sponsor ngai polokalama ko ia ke fa hoko atu ko ta pepa me polokalama ko ia i kare wakai fa malola he atu ke tika motolu i hono ke sponsor ngai polokalama ko ni ke fa hoko atu me pepe fo ke ngai ka ta ko ta pe o mo toko ni mai ke tau ke fa hoko atu ngai polokalama tu pau ko ia o ku fa hoko atu me heni ihe wike ko to ape fa daunga pe ku ongo le le atu ki apina ai ngai polokalama ko ia ka mo ta do ki felongo aki i he taimi ta hoko mai Fale